Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o Tala Fou Mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whātālofo ilo tātou o tunu whelo e fo i wāne whātawhiti le ngā luenga le vai aso o tala mailo tātou o tunu. O leo watusi aturi te itai o le vai ngai pui pui ai a te tau o tangata, le sunga atu ila e palu pesoli aisa i le malia le ngaoi i le whaila utusi o le fono. Ma whau tuaina le ave o le tawa le fau na whaatau mōre te itai o le tua ngai e toe whaatau. A mawai se tupe o na tutongi ei leo o wataimi po o i tūla whaasiri o fōmai ma tausi soifua, i le mtanga aluenga o le soifua maloloina. E peo na si le fia, o le talo le tupe o le tausanga whaane tupe u maia, na whaatau wai le ta'vale, a ena tūtū le ofisio le fono i murinu e le i whaonga ina. O le ala ua savalia nei le lua vā yaso, talu na whaonga ma ua wheanua i aile te itai o le tua ngai na whiriwhiria le pāle mene, le tō whāla uafo fono toe nua whesiri pia la uafo Meredith, ina ua wha malolo le tū mawai, mo le lua tausanga le sunga atu i la epa, sa avea ma te itai o le tua ngai. I le tusi le te itai o le vai ngai pui pui a ia te tau tangata, o loo mamoli i senga ngana malosi whaingo fie ma ia tā uai, o le teimi a o tū i le foila na pāti wha upu whai le pūleo le malo. Na lātou āmata mea le whaatau leo le ta vale mō le te itai o le tua ngai, i le teimi o le vaenga wha upu whai o le tautua Samoa, sa avea mai tua ngai. Pe itai o lana mātau, ua pule le whainga māloa le whātua tua i le tua Samoa ua tasi le tangata e ave iei le ta vale. Ua whaamataleina e tui la epa lea tūlanga, ua peo ni tamaiti e whaala lātu iei le lole, o na tau wheturi atu lea ua tau whao. O le itu ai ngā tō whā lea ua whaalia e tui la epa, wo o lava i le ta vale ua whaatino iai, ma ua langona ailo na whaano no i le tu ainga o te inga ua iei le pāle mene male malo. O se tasi o leino lana tusi e whaita wina whape nei. E le mo o mia e au mātou o le hero pipi o ta i longa o Samoa, ni winga mātanga palapala whapea, e peitou te tau ai maini lole o na mātou langa atu le iai e tau whao ma miti miti ma e to eto. Ai pule o tau i le ave iai e to etoa. E leo mātou ni tamaiti. O na saini ei leo le suafa o tui le epa i le tusi, o ia o le te itai o le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te taua tangata le hero pipi. I le mai o le ono tau sanga sa avea i mapule o le no fuanga mo suenga wha asaya nisi le malo i nā whanua, le sunga ia seu Dr. Joseph Tawati, o leo se atu nei lea tamali, e tau ave le tofinga ofisa sili o le pulenga o le mtanga aruenga o wha atoanga ma whainga whaiva. Wa sui tūlangai o ia i le fionga i a tilafono David Hunter, sa avea ma whaururunga o lea mtanga luenga tāua le malo, ai ua wha mawai. O seu Dr. Joseph Tawati na amatanga lua le mtanga luenga o whaatoanga, i le tausanga i luafe ma le lua. Ma sa tautu ai o se ofisa mo le vaenga e pui puia o loa avea i mai wha mai ma inseti wha lafua, ma wha solo ai na si itia luna tūlanga i le ngā luenga. O le tausanga i luafe sfutasi na se atuai ngā lue, i le whaalāpu te butonga o suenga whaasaya nisi le SROS, o se tasi o ofisa su sinia, ma i uai na whiriwhiria e avea ma ofisa sini o lea whaalāpu te butonga le malo, i le tausanga i luafe sfufitu, se iau i na whiriwhiria e whaururu i aile mtanga luenga, o whaatoanga ma whainga whaiva. O lo umia e seu whaailonga tikeri, i tūlanga tau whaatoanga mai le University o le Pasifika i Saute, o whaailonga o le matua o whaiva i tūlanga tau suenga o puna o whaasaya nisi, mai le University o Kochi i Japani, ma le whaailonga maualunga o le fōmai o le tō whamanino po le PhD, i tūlanga tau Molecular Biology, mai le University o Bristol i Peretania. E luas fulu lima molianga o le whaio ni ngai o inga me tala whaasoesai lunga o wala o so te inga, whaapea le whaio ni tala o ngaonga me tau whaaleanga, o le wa amata su nei le whaamsinonga whaaitu malo whaasanga il te maita i Samoa e lala i Amerika, o ia lea o whiangiai po sa lote sera tautai, e iloa fo i le suafa Perkin whiangiai tau vau, o wha ala palauli mai United States o Amerika. O ia morianga uma i tala mangai o inga na whaia le o moria i lunga le api o fōlinga po le Facebook, na whaatutu pe a ngai le te maita i pālemia, manisi o sui whai pule o le vanga wha upu whai o le whaatutua i le atua Samoa o tasi. E ono mori mau o leo o fina wina e sta maita ilo ia tuto tasi po se private prosecutor, ai o le li ilo ia le sunga whai malo matu mua Matthew Lemisio,
o lo fina wina le te a Perkin whangia i te wao maisi o na suafa e pe o na wha iloa mumu atu. E tolu aso lo whanga solo ai su e no mori mau. Ai o mori anga e lua sifuru lima lo tua i aile ua moria. A wha maonia e mawhai o na wha salai le whalipuipui mo le umi e lima tau sanga. O le wha salanga o isi o na mori anga e pe o le whai o tala tau wha aleanga. Wa wha manu ali aile ngono ni tangata e tolu masina le whalipuipui po se wha salanga tupe. O le tamai te whamasino le fionga lana toa Rosela Papalii o lo tau aveina suenga o le nei whamasinonga. I le whamasinonga siri o le tātu tanu, o le ua tolo po nei le asa whareile se ilo i longa le laulau wa whaatonu, o lo sueina mōli maua mōli anga o le tāu pule whaau o le maliu i le sa avea mapale mia, lea o lo tua i ai le mai whaioso sione ma malele atofu Paulo. O le aso lulu na wha mai ai fora sanga wha ai ua lo ia le tua leo o lo fina wina mōrianga, wha pea lo ia o lo tu lai mo i la ua o lo mōria. Na wha ai loe le fionga i le wha msino sinia i avui Clarence Nelson, o ia leo lo se eire tau veina le neimata upu, e ei nisi o na tuatuangia tā ua e whaatasi atu i ai, le mafua anga o le tōro pō tau urumanga o le neimata upu, ai o le asfareile o le vai o sonei le se furu li tai au, o le awha aua waila na fora sanga wha ai umo le laulau o whaatonu, o na taatia atu leo le ngā ruenga i whaatonu mo le ilo mau, ma au mai se lātou whai unga. O lona winga o le asfarile nei e lau waile whai unga o mōrianga o le mai whaioso sione ma malele atofu Paulo. O le aso lulu le vaso nei le lau mua Australia o Canberra, na whaafeilo i ai le pāle mi o le malo le tamai te pāle mi o le tātu utunu. Ma tatala i le kāpeta mumu o se whailonga o talinga malo ma malu ma mawalunga, ma whaia fo i le tū lai whaaloalo o le fita o Australia, ma asia sia le tamai te pāle mia le fionga fia mena o mi mta afa, ma tai na fo i le vi o le saolo tonga o Samoa. O le urua i asia singa tau aloa lea le te tai o le malo tuto tasi o le tātu utunu, i le vala au whaaloalo le malo Australia, talu o na pale atu i le tofi pāle mia o Samoa. O whailo i se pepa o whaasalalunga whalau i tele mai le ofisi o le malo Australia, o le mai o le whaafeiloa i le pāle mia o le malo i a Anthony Albanese, o le te tai o le malo Samoa, na alo ai loa i talaranga whaavao malo, mai tele mata upu na folosi ai e pe o suinga o le tau, ma fesoa soani mo Samoa mai a Australia. Sa talano ai fo i tai o malo e lua, i le porkalame o visa no fo mau le malo o whaatulanga e manu i eitanga tau nisi o tunu o le Pasifika e au fiai ma Samoa. Na fea fo i talanoanga tau mawhainga, mo le wha le leo le tamau ainga o tunu e lua, ona o a fianga o le wha mai COVID-19 sfuru mariva. I le au wha inga e tu sa mariva sfuru waruafe o tangata Samoa, ma e iai pi tanga Samoa o lo alala i Australia, wa mana ia le pāle mi o lea malo i whelua inga ma le pāle mi o Samoa, le sao i la tau i so se ati na i lea tunu, ai maise o taalonga, e pei o alo ma whanau i le aulaka piliki o le toa Samoa. O le wha ingo le nei vai aso e mai ai le asi o singa tau aloa, a le pāle mi o le tātu tunu i lea malo. Manuia ngā luenga ma fuanga, soifua.